Maso hlala phansi nabantu abadala babuza ngendaba zendlwabo dala ikhona lento le sekuthi manje sesiphile esikhathini samanje sihlanganisa isintu nesilungu ukuthi lento le irong amademon abomkhulu bethu umkhulu bebayenza lento le ngizile ngazothwasa kuwe umfoko kambatha phansi kwaleyo mpande leyo sithi mhlawumbe impande kaMajoy right so ngifike ke mkhulu ngikhulise ngikhule ngibe umntwana kanjalo yenza ukuthi manje sengihambe sengiyoshintshana impande sengifuna ukuyichintsha le mpande kuthiwa ngizange ngiyenzelwe kahle azange ngiphethelwe kahle sesiba nama differences between wena nyanga yami wena gobela wami sengidecide ukuthi hayi asingihambe nyekweni inyanga mhlambe kuleyo ndawo leyo ngizokuthola okuhlukile lokhu ekhaya la kwakho ongazange wanginikeza kona impande moyithwasa nje utshwala obuthinta inhlobo uphuza utshwala. Aw yes because imagine umkhulu bathi uphuza utshwala ngiphuza utshwala ngogobela inhloniphi iba kuphi lapho sanibingelela siyanemukela ohlelweni lethu le Ecopoint TV the call lobingelelayo ke bafowethu xolani umfowambatha kushanda undaba ezithu sontshikazi umthiya ushort uMantindala sinqamsodidla manje bana gwatshoza igcololo umtitwe edakhudakela ucathu mbukelo Ecopoint TV ungakhohlwa nje ukusubscribe ukulike ucomment uyazi ukuthi ukusibeka kumapha amathuba namhlanje futhi njalo nje angihambi ngedwa la eceleni kwami esandleni sokunxele ngiphethe ke namhlanje umkhulu uNdlondlo naye omunye oke wafika khona lapha estudio wazokwazi ukuthi azothula uvo lakhe uphinde wabuya ke futhi ke ngoba ke ingoma emnandi yaphindwa mina ngingamaningi ke ngomfowambatha ke ngizothatha intambo ukuthi babukele beEcopoint TV ngizinike nomkhulu akwazi ukuthi asichazele ukuthi namhlanje yini le akasiphathele yona kehla la Thokoza mkhulu ngiphethe umkhuhlane ngizocela ukuthi iningixolele kanye namadlozi akho nenyenya zakho kodwa ngiyathemba mangikhuluma nawe ngizosinda. Thokoza. Namhlanje ubukile mkhulu wathi awuthi uzosihlubela ukudla ekhasini usikhanyisele ngoba sesiphila ngani. Yini le namhlanje osiphathele yona noma mhlawumbe ubabingelele namba ababukeli bethu. Thokozani mkhulu ngiqale ngokubingelela njengoba baza babukela emakhaya bososhilo ngokwegama ngumkhulu uNdlondlo mara abaziyo bathi umkhulu uNdlondlo bashise. Ngiyabonga futhi ngokuthi ngibuye la ehleleni la ekhaya nokuthi sizokhuluma futhi ngilethe ukudla kwendlebe. Mangikhumbula ke mkhulu mangigcina ukuza la ekhaya wathi simise kancane endabeni yokuthi sikhulume ngokuguqula impande. Ubuhle bokuguqula impande nobubi bayo yiziphi izizathu ezenza umuntu ukuthi ahambe ajike sekayoshintsha impande yini emholelayo kulezo zinto lezo. Nkosi yami. Makhosi. Thokoza kehla ngiyabonga mkhulu ukuthi uvela uyishaye ngalokhu uyisa le kahle kahle mkhulu ohlakaniphile yazi kunezinye izinto noma kuneminye imibuzo edinga ukuthi nje ungalokhu uchaza kakhulu uvele nje uthi nje uqonde epointini yasho ukuthi ulisoka mkhulu mhlambe before singenelele kakhulu endabeni ake ngibheke nje umbuzo wami ongathi nje mhlambe yisiphi isizathu esiqavile esikwenza ukuthi ukhethe futhi ukubuya ngoba phela ngiyazi ukuthi mkhulu kungenza ukuthi uyitshela ukuthi umuntu ujabulile ngento omenzele yona kade akajabulanga neze kade ukubuya kwakho mhlambe sibona ngathi ujabulile kodwa wena kuyisiphi isizathu ongasitshela zona mkhulu mina isizathu esingenza ukuthi ngibuyeke la ehlelweni lenu la ekhaya it's because ngibonile ukuthi ivulela abantu abaningi iopportunity futhi libapha ulwazi right because I've seen ku TikTok yenu na ku YouTube yenu how people they become interested ukubukeleni lo hlelo lenu and nolwazi abalitholayo kakhulu and bayidinga abantu kakhulu and for nina ukuthi nibe nalo hlelo abantu abaningi bakhulile watching based on ama videos wena into so ngaba nomuqo ukuthi hayi mathi ngibuye la ekhaya ngizofundisa abantu futhi nalokho enginakho makhosi. Okay ngiyabonga kakhulu mkhulu ngoba umkhulu ukhuluma ngakho ukuthi uke wababo ubonile indlela okhuphuke ngakhona nabantu beEcopoint TV abangena ngakhona mhlawumbe mkhulu wena mawubuka amanye ama-episode angaqondene nawo kodwa ezinye inyanga kulo leli khasi la ekhaya khona nokufunda mhlawumbe kwezinye izangoma nezinye inyanga ezifikayo la makhosi mkhulu kukhona engikufundayo kwezinye inyanga khona sengikubonile kulezi inyanga ezizayo la ekhaya because ngithanda ukusho ukuthi iphondo lobunyanga ligqwali mangisho kanjalo ukuthi iphondo lobunyanga ligqwali akusho ukuthi mina njengoba sengithwasile nginyanga ngidinga ulwazi lwenyanga so ngokubukela lo hlelo nazinye inyanga nabaprofit abazile la ekhaya ngokubukela ama-show abo ngiyafunda ukuthi okay into esoma isekunjena kanje ngiyafunda kakhulu and ingifundisile entweni eziningi makhosi mahla magama kehla siyabonga kakhulu mkhulu
uNkulunkulu akusiza akukhuphule futhi emsebenzini wakho ukuthi ukwazi ukuthi udlondlo imali uye phezulu. Thokoza. Mkhulu ake singene ke odabeni mhlambe ke okuyilona ke namhlanje lesizathu lokuthi ufike uzokwazi ukuthi inkosi yami ubadilivele ukudla kwendle bababukeli bethu. Ukhulume ngendaba zempande angazi ukuguqulwa kwempande. Yebo. Ngicela nje ukuthi umkhulu avela ahlalo dabeni mhlawumbe akwazi ukuthi asihlubele ukudla ekhasini ukuthi kusuke kwenzakalani ke kulezo zimo lezo. Mkhulu masikhuluma ngokuguqula impande sisuke sikhuluma ngokuthi ngizile ngazothwasa kuwe umfoko kambatha phansi kwaleyo mpande leyo sithi mhlawumbe impande kaMajoy. Right? So ngifike ke mkhulu ngikhulise ngikhule ngibe umntwana kanjalo but khamba isikhathi sengibuyele ekhaya mase ngibuyele ekhaya sengihlangabezana nama challenges anyenza ukuthi manje sengihambe sengiyoshintshana impande sengifuna ukuyichintsha le mpande kuthiwa ngizange ngiyenzelwe kahle azange ngiphethelwe kahle sesiba nama differences between wena nyanga yami wena gobela wami sengidecide ukuthi hayi asingihambe nyekweni inyanga mhlambe kuleyo ndawo leyo ngizokuthola okuhlukile lokhu ekhaya la kwakho ongazange wanginikeza kona. Understand? So we should find a reason ukuthi why umuntu yini sizathu isimiyenza ukuthi aze ahambe ayoshintsha impande mkhulu. Right? And ziningi izizathu ezenza abantu ukuthi bahambe bagcine bayoguqula impande noma bashintshe impande. Makhosi. Kanti njengami nje oba ngushandu nje kanjena mhlambe ngokungazi nokungaqondi kuyinto embini ukushintsha ukuguqula impande noma ukushintsha impande. Makhosi mkhulu njengoba ngichazile ukuthi kuhle mara kuphinde kungabi kuhle. You understand? It good depends on your situation ukuthi situation yakho injani kwenzakalani ukuze uyoshintsha impande. Right mkhulu. And then kukhona abantu vele kumele bayishintshe impande afike umuntu esigodleni sichitha inhlolo shama thambo sibone ukuthi cha azange ayenzelwe ngendlela. You understand izinto ezinjalo. And nakhona mkhulu enye into eyenza ukuthi abantu bahambe bayoshintsha impande baguqula impande it's because of abagobela bethu. It's because of inyanga zethu ama leaders wethu asikhulisayo. Agcina yenza wena umuntu ugcine sohamba uyoshintsha impande uguqula impande because of ugobela. Ukushintsha impande ukushintsha umuthi mhlawumbe umuthi wenhlanhla wenze umuthi webhadi noma ukushintsha isichitho usenze inhlanhla noma ukushintsha impande ukusebenza ngenye indlela ehlukile kunale ade uyisebenza kugobela wakho odlule bese uyosebenza ngenye indlela komunye ugobela. Umehluko ngifuna ukubona imuphi. Okay, umehluko between ukushintsha impande nalokho kubuza ukuthi umuthi nani. Mase sishuke sigucula impande mkhulu that means sichintsha yonke into. Sichintsha lempande le odliswe yona nemfundiso owazithola lapho and kuchintshwani that spiritual home leso khule kuze akusasebe indawo leyo khulele kuyo sesikwamukela like it's form of ukuthi uqala ifamily entsha. Akusase ifamily yakho le obuya kuyo. Yes. Hayi ngiyazama ukucinga amakhona mkhulu ngiyalandela kodwa ngiyacabanga ukuthi umuntu mhlambe owazi kangcono ngalendlela uyazi ukuthi kukhulunywa ngani. Mina mhlawumbe ngingabuza ngize ngifika khona ukuthi kodwa esigcineni isisombuluko ngizosithola nami mase ngisendlini sengingedwa sengibuka lapha ku TV ukuthi kahle kahle umkhulu ebekhuluma ngento ekanje. Siyabonga mkhulu uthokoza mkhulu. Mhlawumbe wemkhulu ohambeni lakho njoba nje ufikile wasebenza wawubona nomehluko kukhona nokuyizinto ezintsha mhlambe kakhulukazi ngiyayivele le topic yempande itopic esathi soyishiyile ukwazi ukuthi uyixamalazele ngiyacabanga ukuthi futhi usenawo amanoni nama point hayo kodwa ake sithi nje ukuqhubeka nohambo singahambi indawo sikhali sihamba njenge ambulance iambulance ayithi mayikhali ibihamba nathi ake sithi sihlaziya sibe siqhubeka mhlawumbe mkhulu mkhulu Dlondlo njengoba nje ukwathi ukufika mhlambe khona nezinto ezintsha oyibonile ezenzakalayo neoyifundile ukuthi cha okuye bengakwazi noma bengikwazi kodwa sengikwazi more manje khona nokwathi kukhona mkhulu kakhulu esengikubonile and futhi sengikuzwayo ukuthi okay lokho bengizitshela ukuthi mina uso kanti kuso so kukhona ngikufundile kakhulu mkhulu ningikubonile mhlawumbe mkhulu ngokungichazela ngingaze kuphushe ikuphi mhlawumbe wena okubonile ngingaze ngiphushe ukuthi uyekikho ngoba ngifuna ukuthi mawuchaza kucace mkhulu ukuthi ungangilindi mkhulu ukuthi ngikubuze nje otherwise mina ngizothula ngiyeke ngilinde ukuthi wena ukhulume mhlawumbe mkhulu njengokuthi usumkatsha ubomvu lendlela uyayazi yakho futhi indlela akusiyeya mina engilindele ukuthi ungitshele khona ukuthi omkhulu mina ngumkhulu Dlondlo osebenza kanje bese mina ngithi
awusuka amadoda. So mkhulu yiziphi mhlawumbe izinto oyifundile nezintsha noyibonile ezenzakala eSouth Africa? Mina into engiyibonile iyodwa ngibona ukuthi uMalema uboshiwe and ugwetshiwe and akune-striker ezizima ngaphandle ngiyasazi ukuthi kuzokwenzakalani. So nawe mhlawumbe wena mkhulu ngokusebenza kwakho ikuphi okusha othi ukubonile nokufundile kakhulu? Mkhulu mengingasho ukuthi-ke mina engikubonile okusha bengingakwazi and engigena kukho ukuhluka kwamadlozi esinawo singabantu. Ukuhluka kwamadlozi esinakho singabantu esiyinyanga esikanjalo. Mkhulu singabantu we have been ngisho ukuthi abantu ba programme ngento eyi1 ukuthi sitshela ukuthi hayi mkhulu unedlozi umdawo kanjalo yabo into ezinganjalo. But ngokuthi ngokuhamba nokufunda mkhulu ngaze ngajula ngafunda into eziningi ukuthi cha lo mdawo akhe sijule sithole kabanzi ngawo ukuthi yini uqhamukapi and ufika kanjani empilweni zethu uhluka kangakanani because abantu sibambelela entweni eyi1 because asifuna ukukhula nokudlondlobala. Enjalo kuningi engikufundile ngifuna ukuqamba ama. Yebo yes isibuyisela kuphi entweni yokuthi ngithe iphondo lobunyanga ligcwali mawuzofuna ukulibela uzijalo ukuthi hayi mina ephehlweni lami ngifundile into esona angeke ngimamele enye inyanga angeke uzukhula. So mina ngokuthi ngikwazile ukuzithoba ngimamele ezinye inyanga ngihlanganise nalokho kunakho yakhanya. Nala futhi mkhulu la esike sathi ukuxoka khona ngiyacabanga ukuthi sacela sithe sobuye siqhubeke nakho ngoba kubalekile ngoba kunabantu abaningi abakulandelayo mkhulu abafuna ukwazi impilo yakho ukuthi ubani. Vele umuntu omkhulu yabona mase usunama client ayafuna ukwazi impilo yakho ukuthi ubani. Labantu bafuna ngisho ukwazi ukuthi udlani ulala udleni wavuka ekseni kunjani impilo yakho bayayifuna. I-interview vele into enjalo ukuze mase kuthiwa kakhulukazi uma uyokwenza interview umsebenzi kuthiwe tell us lo mbuzo futhi awusali tell us about yourself awusali lo mbuzo loyo. So nathi asinakuhlaba indivu ukuthi siqonde ukuthi umkhulu uNdlondlo uphila impilweni kanjani. Singayithinta imithi kuphela kanti kuthiwa ukuthi yazi ukuthi ukukhuluma nabo ukukhuluma nje bevele belapheka abantu ungakabasebenzi kubagcabe nani. Mkhulu ngawuza ukuthi mina ingane uthi awuyifuni. Mkhulu asigene lapho sibona ukuthi umkhulu lesinqumo wasithatha ngoba azi yini ukuthi usithathelani. Mkhulu mawuthi ingane awuyifuni usho ukuthini kahle awungichazele njengombatha nje ngoba ngingazi ukuthi lesiqhumo esingaka nkosi yami esibhlungu ngangaka wena walethwa emhlabeni wasethi uNkulunkulu lapha eBhayibhelini zalanani nande wena ubhiza leso sinqumo lezo kahle kwenzakalani mkhulu? Mkhulu ngiyabonga futhi ngokuthi ubuze lo mbuzo. Last time babukeli nani ngizwile ngathi abantwana angibafuni nje inhlobo. The reason ngisho kanje mkhulu it's because i-situation engikuyo. Yeah right. So mina ke ngokuzalwa besides idlozi nayo yonke into I was born gay and angiziboni ukuthi ngingakhona ukulala nomuntu wesifazane sibe nabantwana because of imizwa enginayo. So yeah. Mayo omkhulu kahle wena umesisa usumesti makhosi wazalwa into wazalwa naye wayibamba ngezandla yaphilisa nomkhulu. Mkhulu mina yangiphilisa kakhulu and ngize nga-accepta because nasekhaya they really know ukuthi vele ngizalwe nayo lento ngikhula nayo. Mhlawumbe bebazitshela ukuthi hayi cha umkhuba uthola estradeni or kanjani but into engakhula nayo yandlondlobala and after ke sengibuyile kuthwaseni yave sike yaba nkulu kakhulu makhosi. Manje mhlawumbe womkhulu okay so mkhulu ukusebenza kwakho ngabantu akaze kufike mhlawumbe ukuthi begcine bekujaja ikakhulukazi na internet mhlawumbe akaze uhlangabezane nenengqinamba zokuthi njengoba uyigay kanje begcine bekujaja ukuthi unobugay unobunyanga kanjani uyabona. Mkhulu mina I've never encountered a problem enjalo ukuthi I get judged by abantu ukuthi uyinyanga ugay amademon nalento lo cha. Instead mkhulu abantu bayithanda lento engiyo bayithanda noma bazi isigodleni bathi mkhulu silethwe ile ndlela oyiyo sikuthanda the way ungakhona. I've never had a problem ukuthi bangibandlulule ukuthi hayi thina angeke sinyanga umuntu onje cha lapho ngizobe ngiyabasukela. Makhosi njengoba nje mkhulu wena usithathile lesinqumo lesi sekungabi nazo izingane mhlawumbe ngokulala nomuntu osimama mhlawumbe ayikho indlela obungayenza ukuthi ukwazi ukuthi ube nazo izingane. Angithi ke kuthiwa khona no adopt adopt makhosi ubunga akukufikeli mhlawumbe ukuthi at least ke mhlawumbe ufike ukuthi adopt noma nje awufuni nje inja nje ezokukhalela nje wena mkhulu. Njengoba ngishilo ukuthi into yabantwana cha mina ngiyabonga shem kakhulu ngiyabonga uNkulunkulu naye angixolela umntwana nje
egameni lami angimfuni. It's because ngibheke i-lifestyle engiphilayo. Okay, ngicabangile for the future ukuthi okay ngizondlula emhlabeni ngiyoshiya nobani lezi zinto, but mina kungifikela ukuthi ngibe nayo umntwana. And then it takes me back ukuthi ugogo ongizalayo, right? Ugogo wami ongizalayo once wakhuluma something and I think ngai-accept lento leyo ekukhuleni kwami. Because I was told ukuthi angeke ngize ngibe nabo abantwana. Inzalo inhlobo yayo anginayo. So ngave sike nga-accepta from lapho ukuthi cha sidalwa sami ukuthi abantwana ngeke ngize ngibe nabo, and ngai-accepta impilo yaqhubeka. Manje wena mkhulu ukhona umahlekisana wakho mhlambe onaye nje manje empilweni okuyena oqondile mhlambe noma odlala naye ukhona nokhona? Makhosi mkhulu, yeah ukhona. Singasho kanjalo ukuthi ukhona. Yeah, ayikuthi mekakhona babukeli ngivalela nabaye ama-opportunities sisabhekile ngabanye sisabheka. You understand? Mara ukhona mkhulu. So wathotha ziyakhala. Mhlawumbe mkhulu ngobe khona ubudlelwane bakho naye bunjani mhlawumbe ngoba ukulendlela phela ile yokunyanga emkhulu phela lendlela uyayazi inokufika ishaye la kwi-relationship ingathi ifaka isichitho iphinde futhi ngathi yanika futhi inkululeko. Unjani yena usupportive kuwe noma? Mkhulu mina ngasho ukuthi ngibe nenhlanhla because ngithola umuntu nayo nabantu abadala, umuntu nayo sebenza ngabantu. Yeah, ama-challenges ayaba khona kithi sonke, sibeke into zobudlozi eceleni, we face ama-challenges wokuxabana, ukulwa nanani, but sibuye sihlale phansi silungise izinto sichubekele phambili. So yena akakayithathi le ndlela just usenabantu abadala nje kuphela? No, uyithathile le ndlela, uthwasile uyinyanga usebenza ngabantu. Yes, and I found abantu bangibuza ukuthi why mele uthandane nomuntu oyinyanga, hayi why kanjani. Mina mkhulu ngihlezi ngisho nakubafowethu nabanye abantu ukuthi ngiyamthanda kakhulu because uyilento engiyo sizo understandana, and lento mina engicabanga ngifuna ukuthi siyakhe ukhona kuleyo plan leyo, and ngasho ukuthi moya munye. Manje usabi mkhulu ukuthi izoshaya izoqhuma ibhomu into kuzoshayisana phela lo muntu uphatha umuntu onzima nawe uphatho wakho akwenzeki ukuthi nitestane mhlawumbe? No, I don't think ukuthi ngazifike lapho, mara mayifikile makunyiwe. Awukamdlisi umfaka i-love potion? Awucabangi ukuthi no, mina ngikorobela ngokwami, so bekungadinge ukuthi ngimdlise. Ayi mkhulu ngathi kudliswe wena la ayiboni usumthanda ngaka lo muntu mkhulu. Yeah, ukumthanda mkhulu ngiyamthanda because sinto eyi-one and umuntu ongi-understandayo kakhulu nami ngiyam-understanda. Manje impande yenu mhlawumbe nje ake ngiqale la impande wena mkhulu oyisebenzisayo angithi ngizwe kuthiwa impande yaseSwatini, mina ngilanda impande omunye athi yaseMozambique yabona. Wena yakho mkhulu uyithatha le nto yakho? Ngicela ukuthi u-elaborate mawuthi ngiyithatha le mpande. Noma ngichazela lapho. Like ukhendla phi? Mina nje ngoba ngumba ngikhendla la kwa eFaraday mina. Yami ngilanda khona. Eyakho wena mkhulu eyakuphi ilanda kuphi? Okay. Mina mkhulu ngikhendla eFaraday naseFaraday ngiyakhendla. And then ngiphinde ngikhendle naseMpumalanga, and then ezindaweni ezahlukahlukene nabo Mozambique sakhendla eminye imithi nakhona. Yes, kulapho ngikhendla khona kakhulu. Okay, so sithi nje mkhulu ufikile la ku-Echo Point TV bekufonela bedinga usizo bekulandela abagulayo nabanjani. Azikho impisi ezinokuqhamuka ngo-left zikushele. Yazi ke kwafika ugogo la okunye sike ngam-interview ngakhosi isingisi. Kuye kwafika umkhulu la. Ngeke ngisho ukuthi umkhulu bani. Ngoba ngiqondene nawe manje ngikhuluma nomkhulu Dlodlo. Wathi hey yazi mkhulu, hey sithi ngifikile la ku-Echo Point TV. Hey ama client ngiyawathola wona kodwa ngathi ngishelwa kakhulu ukudlula isimo sokusebenza. Futhi baningi abamshelayo bancane abafuna ukuthi abasebenze. Ngathi ke cha mina phela kulungile mkhulu, phela ukushelwa phela kuyimvelo futhi into enhle. Yabona ngeke nawe uthi uhambe edrobheni ujabulela ukuthi uzowabuya 5 hours edrobheni ungashelwanga futhi usesumuntu. Ngapho usebenza ngamakhambi. Hayi sekuyicala lelo. Uboyinuka amakhwapha. Cha uyakhala phela uthi hey ngathi bangishela kakhulu. Babukeli be-Echo Point TV akene ukushela ama client ethu omkhulu nogobela nomprofit mebezela sicela ukuthi nifuna usizo ngoba niyakhula. Hayi uthi nibashele mkhulu akaze bekushele njengoba nje uke wafika la bekulandela impisi lezi. Cha mkhulu abekho, mingasho kanjalo ukuthi cha abekho.
abekho umuntu mina ngivesike ngimbeke endaweni yakhe as ama followers wami bangazi naba babukele emakhaya ukuthi ku page lami ebangena ni straight forward into ngiyayibeka nje iqonde ngqo ukuthi guys ngihlonipheni nginomuntu okhona and mina mawuza kimi iza ne story sakho ungabhizi ungitshela mkhulu ngiyakufuna nani Okay mkhulu. Siyabonga umkhulu sevezile uvula ukuthi anike ukushela hlala nodabeni niyakhula. Ushela kanje isiguli kodwa yazi iguli. Kwathi isiguli yashela. Ayi. Mkhulu yazi ngibuka iage yakho kakhulu futhi. Ey iminyaka yakho mkhulu isesezingeni eliphansi. Kanti futhi nokuthwasa kwakho if I'm not mistaken uthi waqala ukuthwasa ngo2016. Njalo 16 years. Yes ngiyakhumbula kancane. Ngibukani mkhulu ngibuka ukuthi amandla ngawo siwaphethe phela yazi mkhulu ngendlela okhuluma ngakhona hey ukhulumisa umuntu omdala usumkatsha ubovu kulendlela amandla ngako waphethe yazi mkhulu athusa ekakhulukazi iminyaka yakho siyayibona ukuthi ingemuva kodwa wena usuphambili mhlambe ngokwezinga lempilo nokuqhubeka kwesikhathi uyafisa ukuyibona usulapha nje omtsiphe uyibona usulapha oRamaphosa nawo baba uMalema ulapha ejele uboshiwe uyafisa ukuyibona esezo khendla ukuthi awine icala into kanjalo mkhulu ngisho ukuthi abantu abanjalo sesibalaphile abantu abanjalo bayafika egodlweni sibasebenze umuntu mara uyazi ukuthi angeke azafike khona wonke umuntu bayasho ukuthi ngicela ukubook appointment la ngeke ngikhone ukuthi kuyofike abantu abaningi bambone because of iprofile yabo nesithunzi sabo mkhulu yes nginayo lento ukuthi one day ngiyoba sebenza abantu abale phezulu but idlozi lisangiphile labo bantu labo but abangekho kulelo zinga liphezulu but babantu abasezingeni esibasebenzayo so manje masubasizile labantu laba mkhulu njengoba usho laba abanje ngasebethi ukuthi xaxa kanje isikhathi esiningi bakubonga ngani mhlawumbe babhadara liyona le mali bakusebenzisa kanjani or babuya bathi ini testimony bezobonga ngezinto ezithile mkhulu babuya babonge ngisho ukuthi babuyile babonga because bengisesikhupheni bengisathwasa ngisho ukuthi okuningi kwakhona bangilekelelile bangisizile entweni zokuthi ngicede ekuphehlweni ngicede ukuthwasa kubhadala ugobela ngiselwe ekhaya yes mawuthi bakulekelelile ephehlweni ukuthi uqede isigwebo sakho lapha kanti lapha mkhulu mawuphuma uphuma ngani uphuma ngenkukhu noma mhlambe uphuma ngembuzi uphuma ngani it depends mkhulu ukuthi amandla angakanani ku thina ke kwethu empande mawuphuma mawuzokumela ufakele amaphanze lapha amaphanze webhaye ukuthi noma uzoba namathwasana so uphiwe imvumo ukuthi ungakwazi ukuthi uthwasise mawuso namaphanze so mawuzofakela amaphanze kufuneka uphume ngenkomo ngembuzi yes but amandla bewangekho mkhulu uyakwazi ukuthi ukhitshwe ngani ngenkukhu nembuzi ubuyiselwe ekhaya but usase nesikolodo sokuthi kumele wenzeni ubuye uhlabe inkomo yes isikolodo sokuthi kumele ubuye uhlabe inkomo ufakelwe amaphansi ile way thina empandeni ethu senza ngakhona so manje lesikolodo mkhulu asikuvaleli izinto ukuthi ugcine mhlambe into zakho sibe nokuhlehlehlela ngenxa ukuthi unesikolodo mkhulu yaletha inkinga kwabanye sesibabonile yaletha inkinga besenzana idalo nomona futhi yadala nomona ukuthi okay umkhulu unkayamba uphume ngenkomo mina ngiphuma ngembuzi unkayamba obviously uzosebenza endumbeni yakhe indumba yakhe izophuphuma because usicedile isikolodo wenza ini lo mthetho wempande ofunekayo kuye ukuthi okay mala uphuma ephehlweni phume nezinto esona so ucede isigwebo sedlozi so wena ukasicede leso sigwebo kusamele kuye ucede ngayo yonke lento eshodayo mara ke lokho awusakubheki so ubheke ukuthi hayiya ubaba umenzele kangcono nanani uyakhohlwa ukuthi wena unesikolodo ungakasicedi yes madoda manje ngoba phela umkhulu inkomo idura kangaka isupport nje obusho ukuthi wena uyitholile kakhulukazi labantu olukhushile obalaphile wena ngokubuya kwakho kubo usuke wabuya mhlambe wababonga mhlambe noma ama discount phela ngokusebenzisa imithi yipe indlela wena oyenzile ukuthi mkhulu ngibuyile futhi mina ngababonga webhayi mase ngibuyisela ekhaya ngaba khona izipho engizithengayo
ukuthi ngibabonge although abantu abaprofile abaphezulu nana but lokho okuncane engakuletha kubo bakubonga kakhulu and baya-appreciate kakhulu hence sisasebenzisana namanje sisabambisene yeah yes okay kahle cha siyabonga kumuzwa lokwayi kusho ukuthi mkhulu usebenza kahle yeah mkhulu ake ngibuyele nje la ekutheni njengoba nje umuntu oyigay kanje usebenza ngobunyanga khona ne mhlambe la ku-internet abanye noma omakhelwane ophila nabo elokushini okwababona abayilolu hlobo yilo logay kodwa futhi ngapha besebenza ubunyanga khona nosuku wababona noma uzazi ukuthi noma wazi ukuthi uwe kuphela la ngihlala khona sengisho nje kule industry but wathi mamchichi all the nation mhlawumbe it's either umakhelwane noma emphakathini noma ku TV noma ku TikTok anyway khona nowakwambona ofana nawe wathi ay igay kodwa uphethe umngomo sibaningi mkhulu shem sibaningi and siyabonana baningi anyangize ngicamba manga nababukele emakhaya bayazi ebangada okay bekungazi mina ngithi ngizwa ngani cha bengazi ukuthi ngifuna ukuba nombuzo futhi ukuthi mhlambe mkhulu ekubukeni kwakho njengoba ni lo hlobo lolo ngizohlehlisa nje kancane nje umqondo omkhulu emuva uyakhumbula ukuthi kuke kwaba futhi nje eSouth Africa eSouth Africa uyazi South Africa yonke into introducekayo entsha inokuthi kube ne debate phakathi kwakhona kube nenkulumo mpikiswano ngizokwenza example ngani ke kwaba ne debate kube yabankulu ku gay thokoza ikakhulukazi angahle kakhulu ngoba ngifuna siqhubeka sibesike kiyo le ndaba khona lesimo lesi sike saficela uSomizi uyakhumbula ke uSomizi gay ngeke ngabona esinye isimo sike samfica uSomizi ngathi wayeshada angazi into njengalezo wafaka imvunulo yesiZulu kwasuka izinkulumo lapho kwasuka izimpi kwaze ngoba ne-strike esasiqhamuka from kungizwe emcuno umlando mfowethu wamcuno phansi enkandla lapha na lapha ubungizwe konje isplamplaying noma yini kodwa usenkandla ekhudeni so kwafika lesimo sokuthi ungizwe wasusa istriker sokuthi kungani uSomizi athi gay ngengithi sitabani ikhuluma igama elibi bafowethu yaxolisa ethi gay kodwa fake imvunulo so ngifuna ukuveza ukuthi kakhulukazi kule department yenu omkhulu uNdlondo kuba nezimo zokuthini zokuthi into yeni ibe i-debate wena ukufisa kwakho nokulekeleleka nokuvumeleka ukuthi nigcine niba accepted ukuthi vele niyiyo lento le kakhulukazi futhi nomngoma nibambe ngesandla ufisa ukuthi niyibone nikuphi nina njenge department of amagay niyibone nikuphi kusasa nomngoma benu futhi nibambisene obvious mkhulu sifuna ukuzibona sikhululekile siphila kamnandi kulomhlaba because umuntu kanti waye umuntu kumele ahluthwe yinto umuntu ayiye kubenene uyazazi ukuthi uyini and akusho ukuthi mangifakile ke imvunulo yesiZulu amela ngifake imvunulo yesiZulu because of igender engikuyo cha mkhulu into ebalekile ukuthi umuntu njengoba ngisho ukuthi kubalekile ukuthi umuntu abheke into ayiyo anganaka omunye umuntu ukuthi uyini and igender yakhe ingamdiscriminate ukuthi ugay ungafaka imvunulo yani na because manje sesiphila kabuhlungu because of lento yethu sesiphila kabuhlungu angifuni ucamba manga because kwezinye izinto bathi awukhona ukuzenza isiko lithi ngoba wena unjena kanje yes so manje kahle ngokwena mkhulu kubhlungu kahle ukuthi kwenzeke ngalendlela lena kodwa uyafisa ukuthi eSouth Africa begcine beyiyeka yonke lento ukuthi nani nigcine nicindezeleke umuthi umkhulu ngoba phela into ebalekile umuthi akusikho ukuthi umuntu kahle labantu inkinga basobe bheka umuntu ukuthi uyini ngokahle fanele kubheka umuntu ukuthi uyasebenzana and ukholelwe emthini ukuthi lo muntu uzongisiza ngoba umuntu ufuna inhliziyo yakho ukuthi ukholelwa kanjani kahle mina ngendlela engibuka ngayo cha thokoza mkhulu siyabonga ukuthi bengifuna ukuthi sithi ukungena lapho kakhulu ngoba ibhlungu mkhulu angifunda amaqamba manga ukuthi igcina inenza ngathi nenomsebenzani wazi mangathi wamkhulu kuthiwa ibuyile emasisweni kuthiwa efaka nebomvu angithi ukhumbula izangoma zakudala zazibomvu zazeza ngibona nje ubuhlini bakho omkhulu kanje ungabuyela nekuleyo mpilo leyo mkolwane ubuyela kuphi ekuthwaseni bathi ngiyacelela phansi ukuthwasa or cha hayi ukuthwasa mkhulu kuthiwa kuba nenguquko kuthiwa
buyelane emasisweni Ngoyinyanga, kumele ulontuze. moyinyanga afaka ibomvu uhambe ngenyawo phela inyanga zakudala ngenza ihamba ngenyawo ufaka ibomvu uhambe ngenyawo wena ungakwenza cha mina mkhulu personally anyenyize ngikhona bengeke ngize nje ngikhona ukuthi ngikhona ukuhamba ngenyawo ngifake ibomvu personally mkhulu I wouldn't do that bengampane ukuthi ngibeke lobunyanga lokubuyela kubanikazi bakho because nje into engcolile ngizwana nayo ukungcola nje hayi cha. And nakhona imagine isikhathini samaye bathi sihamba ngenyawo shuthi sina sohlezi silimele sivuka amanyawo sihlatshwa amabhodlela because uyabona indleleni kunjani sizomukela abantu because nale mithi inuka kabi so wena self shuthi wena nje mongene ebantwini unukela abantu kabi no ngampani kuyekelo mkhulu cha akithi phela senzele ukuthi bebona ababukeli noma ayababukeli ayibona iclient ukuthi cha phela le muntu uyasebenza ngithi qala bekholelwe ekutheni umuntu onukayo inyanga enukayo ayiyasebenza impela manje usho ukuthi ngeke nje ukuthi ubuyele ukuthi uhambe ngenyawo usho vele ugcoba ibomvu ekhanda cha mkhulu I don't think ukuthi ngingakhona ukubuyela and ubani othi inyanga ilezo zinto lezo ukubonisa ukuthi umuntu uyinyanga kudependele ekufakeni ukuhlala emabhayi ukucobisa in cha lento iphakathi kuwe I rely entweni ugcokile or thing cha ikuwe lento yebo umkhulu namba abantwana abancane futhi abasahamba uhambo lakho ikakhulukazi abasekoleni abanye ba drop out esikoleni because of lolu hambo lolu kubhlungu so ngoba usekule age yabo vete kungathini ukuphawula kwakho omkhulu mhlambe kakhulukazi kule youth le ephaka esekoleni engenwe ubunyanga isesesikoleni like ngibalekelela ukuthi bangayenza kanjani amazwi akho ngiyacabanga ukuthi azobasiza kakhulu mkhulu ngoba nise kwi age eyodwa bazokhona ukuthi beyibone lento ukuthi iyiyo ngoba nawe kukufice khona esikoleni umncane so nje mhlambe mkhulu ngabaqhuqhumeza bathi yazi ke kwafika mkhulu omunye ugobela la i-age yakhe naye una 16 manje wena wawuna 16 yena una 16 manje kodwa ugobela and ukhokovula iyalapha leya uyalapha lo yamkhulu lo yakho loyana so ngifuna ukuthi ngoba akayedwa baningi mkhulu so ngifuna ukuthi nawe amazwi akho wadlulisa kibo bekwazi ukuthi umuntu angazibukeli phansi kanti futhi umuntu angazinyathi angayinyisi umsebenzi wakhe ngoba nakho umncane abone ukuthi kanti lento iyenzeka futhi lendlela iyahambeka ngoba ngisho ngithi mkhulu ngoba lendlela usuyahambile and unenhlanhla obusuku wavela ku TV la ekhaya awubatshele nabo laba bangakafiki la ekhaya ukuthi kuba njani ukwazi ukuthi ubaqhuqumeze mkhulu mkhulu mina ngithi babekezele angisazi ukuthi ngibayele ngihlezi nje ngibagcugcuzela abasesesikolweni abayihambayo lendlela ayikho lula vele kakhulu because ujudge abantu uthuka abantu esikolweni ujikela abantu ofunda nabo because of lento onayo you understand so mina ngithi babekezele until baze bacede and lendlela iyaphilisa angifuni ukuqamba manje as long as uyenza izinto ngendlela eright and nani futhi enisafunda isikole nisathwasa balandele nemithetho yasesikolweni mkhulu because nayo futhi leyo ukuthi abalandeli umthetho wasesikoleni sebafuna ukwenza lento zabo zobunyanga esikoleni I understand bahloniphe namalungelo abanye abafundi namalungelo obothisha kanjalo kube nenhlonipho nje phakathi kuloko yes hayi cha kusami mkhulu siyabonga ngiyathemba ukuthi bazwile ngoba kwesinye isikhathi akona kuphela ukuthi uyovela ucaba umuntu bese yaphila yazi namazwi nje ukuthi umuntu umtshele ayamphilisa ukuza amazwi ayaphilisa umkhulu khona mhlambe iculo mhlambe okwazi ukuhlaba nje mhlambe la elikhumbuza lapha le movie phezweni ngoba ngiyacabanga kwakumnandi lapha mkhulu nje mina nasempandeni nami bayazi nani babukela emakhaya you know me ibile baze bathi nguBeyonce wasezangomeni because mkhulu ngathi ngisho ngathi inkunzi le no mkhulu mina umuntu vele uthanda nje ukuziculela and olethana nehype ngathi ngiyakubona ngiyakubona so mkhulu ukuhlabelela ngumuntu ohlabelelayo and masicula ingoma most of the time most ingoma siziculayo ngibahlabelelayo abantu majule kuleyo ngoma leyo understand yes understand ake sibanike nje chorus eyodwa mkhulu ngiyabazi bayawuthanda umculo bazojabula labantu mkhulu ivoice yami shami umkhulu ngiyambona umkhulu kwemanje uyabaleka manje ivoice ukhuluma kangaka mkhulu ivoice ayisekho ekhanje umucu nje wodwa mkhulu usiza ukuthi into iphethe mkhulu mkhulu kunengoma most esithanda ukuyihlabelela
and ngithanda ukuthi nabantu abaceda ukungena ephehlweni bayicula kakhulu engoma ukuthi bahlutshwa umoya yeah ne bahlutshwa umoya moya wabazali uyabahlupha washiya abazali washiya isikolo like you understand yeah lo moya yes angiyazi mkhulu kodwa ngizoyazi masoyishaya mara Cula mkhulu ngifuna itho ngalikhuphuke mkhulu no kabi okay yeba benhlutha moya 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 umoya okay wena uzothi moya 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 kanjalo then mina ngiyacula okay babe ngihlutha okay yeba benhlutha moya 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 benhlutha moya 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 siyabazali bami moya moya lo moya enshayikupha lapho ngenza njalo manje cha umkhulu yazi lengoma lena mangicula ngikhumbula esinye isimo ikakhulukazi kule ngoma yaseZion yeah khona umfundisi wethanda ukuthi yabona lengoma lethi esandleni somusa yeah mina esontweni mkhulu yazi into engangenandaba nayo ngangenandaba ukuthi nishumayela nthini angazi ngisho ivesa lodwa kodwa ngeke asonto eZion kwakufana nokuthi ngangize ngilale makushumayela umfundisi kodwa mase kuthiwa kuyaculwa emkhulu ngangiyibona ngilapheka ngiyibone ngumfundisi nami kusasa sengingebandla ngoba umculo uyamduduza ohluphekileyo ikakhulukazi le ngoma ngiyayizwa uyayizwa mayithi wemoya ngashiya abazali bami ine meaning kahle mkhulu njengoba ngisho ukuthi mangithi awukhuphuke mkhulu ngomculo lapho ngengoma yodwa ngifuna ukuthi ukhuphule idlozi netho ngoba abanye abantu baphiliswa yini umculo kwakumnandi ephehlweni mkhulu hey cha mkhulu bekungekho mnandi lapha bekungekho mnandi akukho mnandi nje at all especially negaba esizihambayo azikho lula okay ngasho ukuthi mawusaqala kuba mnandi kumnandi vele basakuteketisa ngoba kuyaphuzwa lapha naphuzwa notshwala kuyagida no thina lapha empandeni moyithwasa nje utshwala obuthinta inhlobo uphuza utshwala awu yes because imagine umkhulu bathi uphuza utshwala ngiphuza utshwala ngogobela inhlonipho iba kuphi lapho because nami ngizofuna ukuziveza ukuthi ngobani nawe uzoziveza so inhlonipho ayisekho you understand so utshwala we are not allowed ukuthi uphuze mawusafika ephehlweni until uzucede then lapho so ungaphuza but nje ukuthwasa nje hayi cha mhlambe kwezinye impande kumnandi ngazi maka kule yami cha kunzima kunzima mara mase uphumile ubona umvuzo okay makhosi ngoba kunokuza phela abanye bethi cha kumnandi laphana besiphuza kuba njani akusho ukuthi kahle ayifani ikolo cha azifani mkhulu okay azifani kodwa nje phela umuntu angazathuke phela umuntu osafuna ukuya khona akukho nzima kakhulu ake no akukho nzima iyahambeka le ndlela shem iyahambeka ifuna nje ukubekezela ulalela imithetho into eyenza ukuthi ibe lula indlela yakhe ekuthwaseni omkhulu ukulalela umthetho nokulandela ngendlela kumele ulandele ngayo simple okay because inkinga iqala la ekutheni ufuna ukulandela imithetho udazi inkani wena ufuna ukukhuzwa iyoba nzima vele indlela yakho so mara mawulalela umthetho uzithoba uzitshela ukuthi yazini ngizoceda la kahle fanele nje ukwehlise nje umoya mawulapha ulalele phela angazi noma iyabonakala nomkhulu lapha kwi TV inecklace yakho le kodwa ngizothi ukuthinta kancane kiyo ngoba ngiyayibona ina nesivalo kodwa esingene phakathi ungasichazela mhlambe kabanzi ukuthi lana kwenzakalani ngoba nami so masiqeda ngithi ngicela ungenzele ngifuna ukwazi kwenzakalani okay mkhulu lena abantu abaningi bayayazi intindile ne then abanye bathi lucky bean right so intindile zahluka ke mkhulu kuya ngokuthi kuthakweni kufakweni nani khona intindile yokudonsa inhlanhla khona intindile yesithunzi khona intindile ukuthi
wena nje ungena endaweni uhlonipheke kube nesithunzi. Yes, Okay. it depends ukuthi sithaka ngoyiphi ukuthi wena ufuna intindili yokudonsa umuntu amabhizinisi umuntu amathenda Okay. mawuyinyanga mawumthandazeli mawumprofit nabafundisi bayayigcoka intindili. Okay. Yes, but abantu most of the time they don't abathanda ukuthi bayigcoke ibe ivele so. Hence abanye bayidisguise ngokuthi bafaka ama necklace but siyazi ukuthi sithakeni phakathi. Abanye bafaka ama bullets kanjalo. Yes. So manje mkhuluma ukuthi ngoba uthi kuyadepend ukuthi ufaka inhlanhla futhi ukuthi ufaka mawuqhamuka abantu bekubona ukuthi umfambatho usefikile ke manje mangishiya endlini kusho ukuthi nesithunzi sosala endlini ngoba ngiyabona ukuthi iyaphuma. No, mina mawuzoza kimi ngomkhulu uNdlondlo noma ngomkhulu uNkayamba uzofaka intindini uyayicabela limithi ekhona phakathi kwalentindini seyagijima kuphi kuma veins wami egazini lami seyikhona leyo ntindini noma ungayishiya ekhaya uyibekile but leyo mithi leyo ngokuthi semzimbeni wakho iyasebenza na kanjalo. Manje ngoba yonke into inama terms and conditions ngiyacabanga ukuthi inemigomo nembandela yakho. Imigomo nembandela yentindili ikhona. Yeah, mina esigodleni sami imigomo nemibandela yentindili yami mawuzohlangana nomuntu wesilisa noma wesifazane uyakhumula ibeka. You understand? And then kinjalo. Ayikho ethi egcamile ukuthi cha kumele uyifakele igazi no just ukuhloniphisa lemithi le ukuthi ingaphuphi uyikhumule kahle uyibeke uhlangane nomuntu wakho then after uthola into zokuhlambulula and then uyibisele emzimbeni. So manje ngiyayikhumula ngiyayibeka. Uyayibeka. Mangiqeda ukuya enkonzini yasebusuku sengihlangene nomuntu wami ngivumelekile ukuthi ngigqoke ngaphandle ukuthi ngize kuwe kwenhlambuluko. No, you don't have to come to me ukuthi uzohlambulula. Mawuza kimi ngomkhulu uNdlondlo uzothola intindili yami ayihamba yodwa hamba nento yokugeza nento yokufutha. Usima sewuceda ukuhlangana nomama uzihlambulule. You understand? Bese enzani uyayibuyisa lentindili emzimbeni wakho. Yes. Ayizwani nesimo socansi. Nocansi mina yami cha ayizwani nesimo socansi but abanye bayakwazi ukuthi uhlangane nesimo socansi. You understand? Ingaphuphi futhi. Asazi ukuthi bona bayithaka kanjani because mkhulu uzothi uyalala nalomuntu esifazane kanti unento zakhe nani bese affecta lentindili yabo into ezina kanjani. And nenkolelo yomunye umuntu ukuthi nangu soyalala naye wadifa akafuna ukubona ugcoke lento le yabo into ezinanjalo iyakudisturb because abanye iyathaka intindili ifaka izilwane akusase uwe wena umuntu wesilisa lapha ekamereni sokuyile izilwane esivukayo ziba namandla komntana abantu solo ngisha ama round and qedi anazi ukuthi yini kanti inamandla kahle inamandla mkhulu intindili mara into ebalekile ukuthi uyithaka ngani noma ungathi wena uyazenza intindili yini oyifakayo. Kahle kanti why always igama labantu besimame liwele engcoleni uzothi uyalala nomuntu wesimame kanti umuntu wesimame unento zakhe ungcolile abantu besimame kanti mkhulu compared to abantu besilisa yibona kanti abaphethe umoya omdaka kakhulu ngathi ngiyadideka manje angisasa. Mkhulu akusabantu besifazana abaphethe umoya omdaka hayi ukuthi ngiyabakhulumela babukela abantu besifazana but akusibo abaphethe umoya omdaka kakhulu mara mkhulu ngaphinde ngisho ukuthi nabo bawuphethe umlomo omdaka because batshintsha ama partner nento abazenzayo ukhipha izisu ukufaka iphambelelo nani ukufaka umuntu usifazana isichitho nani yabo into ezina kanjalo then abantu besilisa yes ikhona imikhwa abayenzayo but not nje kakhulu kulabo besifazana besifazana mara most dominant abesifazana abaletha kakhulu izinto ngisho kanjalo so mkhulu niyakhona ukuthi nilungise izimo ekanjalo ukulapha abantu besimama abakhipha neziso yonke lento yakhona nokushawa lapha. Mkhulu njengoba bengichazile no last episode ukuthi umuntu osiza kakhulu abantu besifazane abakhipha iziso abachithekelwa izisu badinga inhlambululo bayenza iladi bayogezwa bahlambuluke nje. Yes nokuthi babopha amadoda wabo sakwazi ukuthi sibasize futhi nokubuyisa ithandwa zabo kanjalo. Okay mkhulu uselapho mkhulu kakhulukazi lezo okungcola kwabantu besimame nabantu besilisa ukuthi bona hayi ba u50% ukungcola kuke kwatrenda kakhulu last indaba lapha ku TikTok futhi kakhulu lento mazana futhi yaze yaba nepage eningi yatrend indaba yokuthi abantu besilisa ngathi banezinga elikhulu lokushaya indlwabo ikakhulukazi ngathi lento isifana nedemon umuntu ongasakhona ukuthi agcine seke indlwabo noma esemdala even ayishaya ngisho senomfazi
Awungichazele mkhulu kusuke sekwenzakalani lapho ngoba mina ngazi ngiye ngizwe angazi. Okay. Mkhulu inkinga ukuthi abantu bazothi ya masturbating ku wrong ubiza umoya omubi nani. But at the very same time mkhulu mawuthi uyayibheka lento le kahle kahle iyasiza kakhulu ekuthenini umuntu wesilisa ayekele ukucheata noma ukuyolala ngaphandle agcina kuyenzana kulethela ukugula, right? Maso uhlala phansi nabantu abadala babuza ngendaba zendlwabo dala ikhona lento le. Sekuthi manje sesiphile esikhathini samanje sihlanganisa isintu nesilungu ukuthi lento le irong amademon abomkhulu bethu umkhulu bebayenza lento le bebayenza bakhule futhi bayenza and another reason ukuthi umuntu wesilisa ayenze lento meanwhile anomuntu wesifazane isibuyisela ukuthi inkinga ikuphi between the two. Ngathola ukuthi umuntu wesilisa uyalala nesifazane but wesifazane akamfikisi umuntu wesilisa kuphi kuvutho ndaba. You understand? Agcine sekayenza lento le and this thing yenza abantu besifazane nabantu besilisa. So you need ukuthi ubheke ukuthi inkinga kahle kahle yenza ukuthi kuyenzeka lento yini. Wena mkhulu uyayipromote indlwabo ukuthi abayisha abantu besilisa indlwabo. Mina ngithi babayenza ayikho into wrong as long ingambulala umuntu makayenze than ukuthi aphumele ngaphandle ayocheata bathi amademoni isilwane umoya omubi. Why mara babalalana nemkhulu malalana nomuntu wesifazane bakwazi ukuthi amkhothe akwazi ukuthi ayenze mara lo wesilisa makazenzela lento kuthiwa idemon nani meanwhile lento ledala iyenzwa. Mina ngithi abantu besilisa baqhubeka bayenze nabesifazane ayikho into wrong. Yes. So manje mkhulu yazi ngavela ngaphelela amagama ngisazi bengithi ngizobuza ukuthini. Ngavela phela amagama mkhulu. Ungizwe ngahleka mawuthi mkhulu uyaba promote uthi impela nje ayikali. Mabayenze ayikho into wrong. Ngoba ngikhumbula izathu mkhulu zokuthi uthi abayenze uthe izathu ukuthi igwema ukuthi umuntu ayocheata ngaphandle ngiyakhumbula. Kodwa futhi kwase kuba ne disadvantage lapho wathi uthe bakhona ukuthi utheni mkhulu yazi bafuthi ngoba ubuhle ukuthi engayocheata kodwa iadvantage ilokhu njani i-disadvantage yakona noma sengikhohliwe kodwa mina khona engikwaziyo ngeke kuthiwa mina umuntu osilisa mesha endlwabo igcinisa ikhanda isichitho kuye isicwaco. No mina njoba ngisho mkhulu ukuthi ayibi nani bathi hey unesichitho isilwane nani as long wazi ukuthi mawuceda ukuyenza lento le fana noma uhave isex nomuntu wakho ekhaya I advise abantu ukuthi bazihlambulule after lapho. You understand ukuthi yenzeni ulethe imimoya emihle nani to avoid ama sexual ties. Yabo so ngivele masoyenzile lento zihlambulule kanjalo mara khona abantu aba-addicted shuthi kumele bahlezi bahlambulule. Ngoba phela bona kushuthi sebeyenza njalo ngithi and into phela embi nento ebhedayo uma uyenza igcina usuyijwayela ngithi bakhona bayakhala ngoba ngutshela mkhulu khona ipage lenye intombazana babekhuluma ngalo TikTok abantu bayakhala bathi gogo angisakhona ukuyeka indlwabo angisathandi. And we tend that's why imkhulu last time kulo yethu ngisho ngithi ubungoma ubunyanga sebuyasebenza nangayo yini iscience nobu technology. Understand kuno doctor wesilungu uyeza nama solutions ukuthi okay so ungayenza sona mawufuna ukuthi yabo umise kancane nami ngumuntu wesintu ngiyazi ukuthi hayi mkhulu bamba nazo into zokufutha nokuthi yenze ukuthi ziyenze ingqondo yakho ukuthi yekela ukucabanga ngalento kakhulu. You understand bese uhlanganisa zoyi2 and then utholeni isolution ukuthi okay ngamisa kanjani. Kunamadoda mkhulu athi ngicela ukusikhulu singene kulolu daba. Yeah. Yazi thina amadoda sinenkanti. Makhosi. Kunamadoda athi mina indaba ukukhotha ngisebenzi mina. Indaba ukuthi i-dog style ngisebenzisi. Kakhulukazi thina amadoda amazulu kakhulu. Mhlawumbe mkhulu ukuthini ukuphawula kwakho kulezi insizwe ezisho kanjalo ukuthi mina nje umngame onganile ngihlala naye endlini indaba ye-dog style itayela nje ngizwana naso uyithatha blend uthini ukuphawula kwakho awubaqwashisa ubayale mkhulu awubayale labantu mkhulu naba abantu bayakhathala every time yena uzohleza inkukhu. So wena ndoda ufuna ukwenza style esi1 okay we once had this topic with this other Zulu guy ne umZulu uthi yena kithi
anyeke azamkhothe umuntu wesifazane akumvumeli isiko lakhe because yena uyaphahla amadlozi azomshawuta emsamo nani makazokhotha lo muntu wesifazane and which is ayikho lento leyo mkhulu ayikho nani madoda yini nenza abantu besifazane bagcine sebaphumela ngaphandle bachitha because wena njalo umntana abantu ufuna ukumenza inkukhu njalo umntana abantu umenza inkukhu uyavula yena wena uyakhwela kuphela yabo into ezina kanjalo and yizo izinto ezinye ezenza nezilida ukuthi abantu baphumele ngaphandle bayochitha bayenze ezinye izinto because ngaphandle makaya komunye umuntu wesilisa lo muntu wesilisa uyamenzisa lezi zinto lezi you understand and nawe umuntu wesilisa sho ukuthi wena ufuna ukuzisatisfy wena uyi-one omunye umntana omqabangela idingo zakhe you understand and yekeleni ukuba stereotype futhi amadoda amaZulu ngiyaxolisa ukusho lokho yenzani izinto nekele ukuthi hayi ayikho lento leyo mama ngihloniphi iyayenza lento leyo makhosi umuntu amadoda amaZulu anakho lokho omkhulu okusho ukuthi uyaxolisa kusho ukuthi uchaza ukuthi awamdedele nje umuntu wesimama abe ngaphezulu naye akwazi ukuzenzela into yakhe makhosi bayenze konke because that's why ngiziyo izinto ezenza ukuthi zilidela kuma cheating nani bagcine bakuchithela because umntana usisa ufuna ukuthi ayenze lezi zinto lezi naye ezimjabulisayo njalo kuneliseka wena uyindoda njalo obvious nawe umuntu wesifazane uzoba tempted ukuthi ngcono ngiyozwa ngapha lo ngapha amvumela amenzele yonke lento bayakushiya wena that's one Khothani madoda amaZulu khothani bafowethu ngoba yiyo lento edayo ukuthi uzochithelwa ngaphandle ngenxa ukuthi wena awufuni akusho mina kusho umkhulu ngokubuka phela indlela okusetshenzwa ngayo ngoba uyolokhu wafuna umuthi kumkhulu ulokhu uzolanda umuntu uthi uqinisa umfazi uthi angakushiyi kanti iyodwa nje manje into ezele kumele kusize ukuthi ukhothe ukwazi ukuthi uhanjiswa ukukhotha umkhothi inkinga umkhulu uzokunika imithi kodwa nawe phela booster phela ukuthi nje ukwazi ukuthi umuntu wesimama umbambe akusho mina kusho umkhulu manje umkhulu ayizingena kulo daba ke lolu lamabhlokwe kunalama tight angenile asestyle la angenile avele kalo umsele wamama uthi nje thaqa umboneza lapho uthi awu ingaka kanti into njengalezo uthi uPaula kwakho kulaba fowethu kakhulukazi abathi mina nje umfazi angifuna aqoke ibhlokwe kuthini uPaula ama side omabili abantu besifazane bavumelekile ukuthi balifake ibhlokwe baligcoke but nakhona nabo labantu besifazane nale bhruku sebaligcoka ngenye nje indlela engahloniphisi njengoba usho ukuthi ufaka i-tight usambona eseza lena sebaqale sebayambona abantu besilisa bayambheka nani bese nakhona isilida la kuphi kuma rape lo muntu lo wesifazane understand because of indlela agcoka ngayo bangagcoka amabhruku but nje iba ne-advantage ne-disadvantage nje umkhulu uqale wakhuphuka umkhulu ngifuna ukuthi lento beyizwe ubhathi wakho kube ubhathi ubabuke napha mkhulu batshele mina ngithi abantu besifazane bangagcoka banyele mkhulu manje bangagcoka ama-tights but bagcoke ngendlela okuyiyo ngendlela efanele because kusasa wena uthabisile ufakile i-tights iqalile wena manje awurape kusasa kuthiwe lamadoda asile barape abantu besifazane ba-wrong nani kanti uwe ozibizayo lamadoda lawo so nabo amadoda lawo amanye sewayenza lokuthi umkama angalifaki ibhruku because of into abahlangabezana nazo bangabafowabo bahleli babona loyo muntu wesifazane so they don't want to find themselves nabafazi babo bakuleyo situation enjalo and labantomazana asegcina ekhulisa ingane ezethu khona nami kwami kwentombazana lokugcina ngiyakubona ukuthi ngathi athanda ngapha emathayithini lawa emathayithini lawa kodwa manje ngizothini ngoba uma wayo oyithengelayo mina ngithi ngile nto leyo kodwa uma wayo so amazwi kamkhulu manje ayimahle manje mahle lamazwi ngeke ngisawaphinda ngoba ngawaphinda ngizowona mahle amazwi akho mkhulu so manje uselapho ke mkhulu kizwe lezi zamathayithi kunamantombazane athi mina ngingahlala ngaligqoka ibhlukwe emzini la enkanele khona kodwa la egoli ngizoligqoka ibhlukwe ngizoyigqoka i-tight egoli awubakhulumele mkhulu abafowethu ngoba ngiyakubona ukuthi usesayidini labafowethu kule nkulumo uthi Paula kwakho lapho mkhulu ukuthi abantu besifazane bayagcoka ibhlukwe egoli ekhaya bayafaka iketi bangithi manje nomkhulu ngokwesintu sethu thina abantu izule ngesintu ngokuphila kwesintu uthi umthetho umuntu wesimama akalifaki nje ibhlukwe total ukuthi usedrobheni ukuphi awulifaki ibhlukwe sebethi bona ke ngoba bayawathanda futhi bayiforce talent uthenzeke bathi bona mkhulu bazolifaka mabese emadrobheni ngapho basibuye sihlale nabo emagoli
kodwa ekhaya ngeke beze belifake uthini ukuphawula kwakho omkhulu ke ukuthi abantu besimame khamba kanjani lapho mina ngithi abantu noma uthi nawe abalifake khona emzini no emzini kumele kuhloniphiswe kakhulu uyahloniphi umuzi kumele uhloniphe bomakoti you understand and ifana nalento yasebunyangeni mkhulu bokuthi moyinyanga moya kagobela wakho noma usekhaya kini you understand esigodlweni sakho amela ungene ufake ibruku kumele wenzeni uhloniphise you understand so mina personally I think abantu besifazane kumele bayeke mabasemagoli emamoli kuphi bafake amabruku mara makusekhaya kuhloniphe lowo mthetho lowo wasekhaya you understand yeah okay belifake egoli bangalifaka egoli ekhaya nje afake iskate ahloniphe umuzi ahloniphe nalabantu abadala bakhona ekhaya because imagine mkhulu bathi unomfazi unomathidiso nje ume kahle ne ekhaya khona bomalume khona bomkhulu khona bobani uyazula ke egcekeni ufake lamabruku lawo mathights lawo inhlonipho ikuphi kwasana basakuhloniphi kusasa sebaqala bayakunyonyobela because of lo muntu esifazane sengavezile lo mzimba wakhe hence mela awuhloniphi mara masemamoli kuphi khipha unyawo sisi ayikhuluma mkhulu ayiyakhuluma mkhulu keke yazi singena kulama topic kanje emkhulu ngosisi yeah umkhulu uyabona ubunyanga akisho ukuthi ngiyakufundisa Nkosi yami mina mkhulu angazi lutho uNkulunkulu kaShembe mina ngumbatha angazi lutho kodwa ngiyafunda nami manginani kanjena uyabona ubunyanga nalento esikhuluma ngayo kakhulukazi yendlela yokuphila ngokwesintu umnyanga nesintu kahle kahle into eyodwa umuntu abheke kuyinto eyodwa ngoba indlela okwenza ngayo ngiyakuza uma usuthi into ukuthi even ephehlweni ngeke uyothwasa ufake ibruku cha sibuyela manje kulento yasemzini ukuthi ngeke uyemzini ufake ibruku kusho ukuthi lento into eyodwa ngeke singakhulumi ngayo kodwa mkhulu la engathi ngiyadideka njengoba manje mkhulu mangikhotha umuntu wesimame ngeke idlozi lixabana nami lutho mkhulu abantu bayathanda ukuyenza lento ebidlozi ngathi holy mele maye ngoshisa impepho mele ube holy ukuthi bogogo nani cha idlozi njengoba ngisho ngithanda ukutshela nani babukela emakhaya ukuthi idlozi liphilile emhlabeni belifana nami beliyenza imikhuba nalo why manje mase nidlulile emhlabeni selizenza holy no beyiyenza nayo lezo zinto lezo so manje thina sesikulento ukuthi hayi cha idlozi lizongkwatela wayengikhotha umuntu abogogo nabomkhulu bethu bebayenza lento umkhulu akhotha ugogo and then sokuthi manje singabantu oh kahle nabo gogo bebekhothana nomkhulu bebazenza lezi singaboni obvious anye kuyobukela umkhulu nogogo bayenza inkonzo mina ngashazi kamkhulu yes nomkhulu nogogo bebekhothana bebayenza mkhulu lento sekuthi singabantu the reason omunye athi mina ngikhona ukumkhotha umuntu esifazane is because of uyacabanga ukuthi sisenkhotha umama nani nabanye abangahlaphi lapha bazitshela ukuthi it smells bad so they want ayizathu lezo lokuthi wena uthi idlozi lizokukwatela masekele uniqambele idlozi amanga ngoba phela thina sinana le mfundiso nenkolelo ukuthi futhi intombazane eqoka i-G-string ilelo gama iyini mkhulu intombazane sinakho ke thina amaZulu ukuthi intombazane eqoka i-G-string nje yabo lamaphendi lawo inhlamvu lezi sinakho ukuthi ingathi umahosha noma uyisifebe into kanjalo so nalapho mkhulu uyasixeka futhi nalapho ngiyanijaja nani ngiyanjaja ngoba nani bantu besilisa bakho nje ngimthengele iphenti i-G-string yeah mkhulu makayifaki i-G-string ayifaki futhi nelingerie umuntu esifazane i-excite kuphi nasekamereni uya kuyenza umntana abantu inkukhu ukuthi njalo yena mele ahloniphise afake igown ucima ama light angene kube no mele kamereni kube mnandi ezinye izinto eziwakhayo ezidevelopana nothando avoid umuntu ukuthi aphumele ngaphandle ayocheata yes kahle ukucheata mina ngiyayibona lenkulumo namhlanje ngathi sikhuluma ngokucheata kakhulu lento nje yokucheata bayakhala futhi uyazi umjolo uyabanyisa ke impela manje mkhulu uyabanyisa ngiyababuka mina nje sengikhethe nje ukuhlala nje kanjena nje ngicamalaza uyabanyisa umjolo kahle ilele nje kutheni umuntu akajabulisa umuntu wakhe ngento ayifunayo noma ngabe yini methi nje baba ngicela kube kanje kufanele ngivume ngingathi hayi mina ngeke ngoba ngishuthi kahle ngiselfish ingakho ephuma yangaphandle so it's very important mkhulu ukuthi
usisi noma umama lapha ekhaya ahlale nawe njengendoda yakhe njengomyeni wakhe ukuthi yazi ngibona into esona so wayesingayizami nani yabona yenze like i-research nibone ayikuthi wena baba umama makathi hayi ngifuna senze i-dog style wena baba ufuna ukwatile ulisa umama obvious umama uzofuna ukuphumela kuphi ngaphandle so nje sesizogoqa nje mkhulu ake ngibuyele lapha kulolu daba lelo khunjana engeke ngalibuka ngalazi ngakholelwa kilo indaba yelo khunjana mkhulu ngizwa kuyiqiniso ukuthi okay angisho kuyiqiniso ngicela ungichazele mkhulu umuntu njengokuthi umuntu ade ngiphila naye la emhlabeni mhlawumbe let's say umkhulu besingazwani mina naye sixabana nje kanjalo into enjalo umkhulu bengangifuni phela uyakwazi ukubona umuntu ongakufuni ukuthi cha lo muntu akangifuni mayisefile noma mayiseshonile uyakhona nokuthi abuye abe yidlozi elihle kimi kodwa emhlabeni uhambe singafunani kunomuntu la kunombukeli nje manje osibukayo ongazwani nosisi wakhe mhlawumbe udade wabo noma umfowabo wakhe abangenelani ngisho emzini yabo uyakhona ukuthi abuye azoba yidlozi elihle kulomuntu amshiye emhlabeni bengazwani. No, I don't think ukuthi lo muntu lo angabuya abe idlozi elihle ku. Obvious uzofuna ukuthi abe idlozi elihle ku abuye ku azocelana uxolo nikwazi ukuthi nilungise le ndaba. You understand? Because you find ukuthi umunye umuntu emhlabeni undlule vela xabane nawe. Nesixabene mina nawe nani sengiyandlula emhlabeni. Anye ngikwazi ukwela amathongo ongakalungisi le ndaba esemuva. Because nawe nosemhlabeni ophilayo uba nalento ukuthi ish umkhulu undlule emhlabeni singazwani. Enhliziyo yami ibhlungu bengifuna ukuthi andlule emhlabeni sibe sesixolile naye loyo oshonile emhlabeni uzobuya kuwe nikwazi ukuthi nithole isolution ukuthi nilungisa kanjani kube nokuthula azokwazi ukuthi awele kwela amathongo because kwela amathongo kwela amadlozi aweli unenhliziyo ebophile unenhliziyo efasile. Hence sekuba nalama ritual ayenzwayo ukuthi makuphuziswana amanzi mawuphahla uthathe ini ucela uxolo kanjalo kunanama ritual okufemba kanjalo nama medium lapho sewangenelela ukwazi ukuthi ukhulume naloyo muntu loyo then kwenza kuba nokuthula akwazi ukwela kwela amathongo. Yazi lo mkhulu ufana nani ngizokutshela ke namhlanje yazi ufana nani Makhosi ufana nompupudlo kahle. What's that? Amanzi noshukela. Yeah. Okay. Uyawazi umpupudlo mkhulu ngithi. Amanzi noshukela abandayo. Yeah. Noshukela. Ufana nompupudlo lo mkhulu. Uyazi ngisho yini lokho? Sokuza. Yasibona isikhathi manje. Sihambile. Sengizoligoqa lo hlelo. Uyazi umpupudlo unjani? Umpupudlo uthi mawuqala uphuza. Yeah. Lokho uphuza ushukela usungazwakali kahle. Uphuza nje lokho uphuza nje almost umncane umpupudlo bese kuyikhana usuzwa ukuthi kahle lo mpupudlo mnani and lapho umsoco ushukela usuzwa khona kahle ekugcineni. Uyabona namanje kushaya isikhathi kodwa ngiyakubona ukuthi ngisakudinga mkhulu khona into ozalayo engisafuna futhi ukuthi sikhulume ngayo njengayo le ndaba le yaleli dlozi elihambe emhlabeni ningazwani kodwa mase eshonile usebuya uyileyo nto kodwa kube nenhlambuluko ngisafuna sikhulume ngakho kakhulu kodwa manje sengishaya yini isikhathi mpupudlo wami ke cha ake ngithi nje asobuya futhi game 2 kusho game 3 lo yeah yonke inkulumo yakho mkhulu ihlalilenge sizobuya kusho manje game 3 sizokhuluma kabanzi ngale ndaba ngoba ibahlasela abantu abaningi kuyaqhatshana emhlabeni bese bengayibheki noma sekukhona lo xabene nami eseshonile oyilunga lomndeni ukuthi iyashaya manje so mkhulu ake ngithi nje sobuya siqhubeke nayo leyo mhlawumbe mkhulu ngokwama cellphone number kakhulukazi ngoba bayadinga ukuthi bekuthole bekwazi bexhumane nawe mhlawumbe utholakala kanjani seyiyona le ndlela yaseqaleni noma kunenguquko ebekhona mkhulu kusasa yiyo le ndlela yasecaleni yokuthi phone number yami for ama calls no WhatsApp processor WhatsApp esikhatsini samanje inamba yami it's 060 2088100 and then ngiyatholakala nasenkundleni zokuxhumana which is social media so social media platform yami ku TikTok ngumkhulu Ndlondlo Bashise and then ngiyatholakala futhi na ku Facebook but iFacebook angikho nje kakhulu kuyo it's still the very same name ukuthi ngumkhulu Ndlondlo Bashise yes and then
ngayithuke mkhulu ngikhohla ukusho nalokho Yebo, okay. ne-account yebunyanga nenyama so that's why ngiba specific ukuthi seyiphi eyomnyango uyishilo yebunyanga ngishilo Nale specific. siyibona futhi mangile akafuni ukisho leyo no leyo nje yasizinto zasemhlabeni yes awukafuni ukubatshela angafuna ukubatshela manje mhlawumbe masingabuya ngelinye ilanga ngoba vele kade ngisho umkhulu ukuthi ngiyabaza abantu mase ubaphilisa bayafuna nokwazi impilo yangalo ukuthi uphilani kahle kahle kusho ukuthi umkhulu ngoba ubathembisa ukuthi uyobanika kodwa kwamanje abantu kufasa amatomu kancane akunankinga bazibambe kancane yebo mkhulu cha siyabonga uNkulunkulu akubusise kule ndlela yakho nomsebenzi wakho lo omuhle osebenzayo siyabonga mkhulu mbukelo Ecopoint TV ke siyabonga ukuthi nihlale nathi ke ku Ecopoint TV namhlanje besihleli naye umkhulu uNdlondlo nizwile ke bafowethu uhlabe wahlikiza waqhuqumeza wabeka imbono ebengagxeki wabeka imbono lapho nalapho ukuthi makanje no musukwenza kanje akube kanje makanje akube kanje siyabonga kakhulu ke babuke be-Ecopoint TV The Call ukuthi ke nikwazi ukuthi nihlale nathi ke ohlelweni lethu njengoba ke sikwazile ukuthi ke sikhulume ke sayibeka inyama ethebeni sayidla sinomkhulu uNdlondlo uyathembisa futhi ukuthi uzophinda abuye futhi nangomunye nangolunye usuku futhi akwazi ukuzodeliver futhi okuthile njengawe nje wena ngoba ulapha embukele ekhaya uhleli ungaqhubeka nawe futhi usibhalele uze nawe uzoba nathi size izithameli ukwazi ukuthi uzositshela ukuthi wena yini oyiphethe noma uhambo lakho lwempilo wena lihamba phi noma ngabe yini amasango avulekile la ekhaya asinankinga asikhethe balala muntu mina ke nguXwane kumfowambathu usontshikazi umthiya ushoti Martin Dasiqamsothi Dlimadlomano coach Jose Gcololo sekuye njalo umthetho atakudakela uchathi babukeli beEcopoint TV sengiyabaleka sibonana ngenye episode elandelayo.